ngisuke eBizana. So inkondlo engiyiphethe namhlanje ithi umbulalazwe. Hamba kanjena ke. Uvela phi na lo mphixanisi sapho? Uvela phi na lo mbulalazwe? Bambiza usiyobisi mina ndimbiza uMabizo Sabele kuba wamqala awusayi kumyeka. Ukufika kwakhe ilahleko ngqondo. Ndimbiza umqala intsizi kanti bambiza umphelisa intsizi. Ungena kwakhe kuzana onqunguphalo kanye nosizi kusapho. Indaba yakho iza ngobuchule kuba kasisi siyatha. Ungena kwicala lamadoda kuba ufuna inhloko zekhaya. Athi ndikhoyo nje ngizakuthetha namadoda abafazi umyalezo bazawuve emadodeni njengenhloko zekhaya. Wakwamkelwa aqala athatha isikhundla sendoda ze ayinike sakhe. Aqala ukuguqa lonke isente elikhoyo ekhaya apho ze ashiye isililo nenyembezi kwinsana zekhaya. Lo mfo akaluthi usizi. Uthi usizi uzawutyiwa lusapho yena uzawutya imali yalo. Apha khoyo sisililo nenyembezi kanti nekati leleziko. Kowakhumza kunalo nwabipixano kukutya kwemihla ngemihla. Lo mfo uthatha ndishimali yogqibela ondle sakhe isisu kuba sele inhloko yekhaya. Athi yakuphela imali aqala ukuthengisa ngezixhobo zomzi wakhe kube zama ukondloza kwabo. Lo mfaka loyika ihlazo kowakhe umzi. Uchitha impucuko ze afake inhlupheko. Ungunozala wokufa kanye nenkedama. Ungunozala worhwaphilizo nobudlobongela kanti ungumandisi wabahlolokazi. Gqirhandini uvela phi na ungenalusizi nje. Isizwe simnyama silahlekile njengenxa yakho. Wena wasehlutha ubuntu kanti uzawushiyela umona. Wasehlutha uqhawe wasinika udlobongela. Namhlanje insana zakowethu sisabela ubizo lwegazi ngenxa yakho. Sikhohlakala indini sento ndiyohlala ndikusonda. Lusi impondokazi. Ngiyaqala ngekuzona. Lusi impondokazi kulabo abafuna ukuxhumana nabo bakuthola kanjani? Sinalo i-page ezibengitshilo ukuthi sivela ku-Westville Poetry Night on Facebook. Singu-Westville Poetry Night. Then no YouTube channel i-Westville Poetry Night. Mese siba ne-Gmail it's westvillepoetrynight@gmail.com. Mawukuthi uthanda ukufona ku-071 076 28889. Mese i-personal page yami Lucy akhona Mbali kaNdabezitha. Masiba kakhulu sibuke khona Mbuthuma ngiyazi ukuthi mningi umsebenzi ozoqhubeka kulesikhathi esisondele